Habari leo magazetini. Today in media. Aujourd'hui dans les médias. Uyu munsi mu itangazamakuru. Kuva kuwa mbere kugeza kuwa gatanu kuri Primo Media Rwanda. Ndabasuje kandi ndabifuriza ibihe byiza nshuti bakunzi ba Primo Media Rwanda. Turi ku itariki ya 19 z'ukwezi kwa 10 mu 2022. Twagarutse muri ya gahunda yo kubagezaho amwe mu makuru yavuzwe mu bitangazamakuru y'inyamakuru hirya no hino ku isi ngende Jean Dodier Karinijabo. Mu Rwanda abitwaje imihoro batemye abarimo bacunga umutekano. Abatunzi ba miliyoni zirenga 100 z'amadolari mu Rwanda baziyongera kuri 70% mu myaka 10 iri imbere. M23 yo ngo ishobora gufata umujyi wa Goma isaha n'isaha. Perezida Tshisekedi yahakanye gushyira mu mwanya umujenerali wapfuye kera. Mu ntara ya Tigray muri Ethiopia ho imirambo y'abantu 46 yarunzwe hamwe igaburirwa impyisi. Mbaye ikaze muri aya makuru arambuye tugiye guhera mu kinyamakuru Umuseke cyanditse ko leta iri kwishyuzwa miliyari 5 z'amafaranga y'u Rwanda y'ingurane zibyangijwe mu gukwirakwiza amashanyarazi. Hirya no hino mu gihugu agenda humvikana inkuru z'abaturage bamaze imyaka itari mike basiragira inyuma y'ingurane z'imitungo yabo yangijwe n'ibikorwa byo kugeza umuriro w'amashanyarazi mu bice bitandukanye by'igihugu. Ni ikibazo kiri mu byatumye inteko ishinga amategeko umutwe w'abadepite ihamagaza minisitiri w'ibikorwa remezo ngo asobanure mu magambo gahunda ya guverinoma yo kuyagejeje amazi meza n'amashanyarazi ku baturage 100% mu 2024 nk'uko bikubiye muri gahunda ya NST1. Asubiza ikibazo cy'abaturage bagifitiwe ingurane z'ibyabo byangijwe n'ibikorwa byo gukwirakwiza amashanyarazi, minisitiri w'ibikorwa remezo Dr Ernest Nsabimana yavuze ko mu myenda y'ingurane leta yari ifitiye abaturage zisaga miliyari 35 izigera kuri 84% zimaze kwishyurwa, hakaba hasigaye miliyari 5 gusa. Yavuze ko hasigaye amadosiye hafi 1015 muri yo 585 akaba afite agaciro ka miliyoni 151 akaba yaramaze gushyikirizwa Minisiteri y'Imari n'Igenamigambi kugira ngo yishyurwe kuko ayo madosiye atunganye. Ati dusigaranye hafi amadosiye 1014 afite agaciro ka miliyari 5 z'amafaranga y'u Rwanda arimo gusuzumwa na EDCR kugira ngo agezwe muri Minecofin. Minisitiri Nsabimana yavuze ko izi miliyari 5 zirenga z'ingurane zangijwe n'ikwirakwizwa ry'amashanyarazi mu baturage zizaba zishyuwe mu mpera z'igihembwe cya kabiri cy'ingengo y'imari y'umwaka 2022 na 2023. Minisitiri w'ibikorwa remezo Dr Ernest Nsabimana yashimye abadepite ko kuba badahwema gukorera ubuvugizi iyi minisiteri kugira ngo ibone ingengo y'imari yo kwishyura imyenda y'ingurane, aboneraho gukomeza kubasaba kubavuganira kugira ngo babashe kwishyura n'ibindi birarane bigihari no mu zindi nzego nk'ikorwa ry'imihanda. Impungenge abadepite bagaragaje mu kwishyura ingurane nuko hari igihe abaturage batishyurwa ingurane ku gihe maze banishyurwa ntihongerwe 5% y'inyungu ziteganywa n'itegeko. Minisitiri Nsabimana yavuze ko hari aho abaturage bemera kwihanganira gutegereza ingurane kubera inyota y'iterambere, gusa ngo bafashe ingamba z'uko amategeko yubahirizwa uko ari. Umukobwa ukora mu rugo yasanganywe miliyoni 1.5 y'amafaranga y'u Rwanda bigakekwa ko yaba yayibye. Umukobwa w'imyaka 18 ukora akazi ko mu rugo yasanganywe amafaranga miliyoni 1.5 y'amafaranga y'u Rwanda. Polisi y'u Rwanda igakeka ko yayibyo yakoreraga. Polisi ikorera mu karere ka Musanze yafashe uyu mukobwa witwa Ishaki ufite imyaka 18 y'amavuko nyuma yo kumusangana amafaranga y'u Rwanda miliyoni 1,544 bikekwa ko yayibye umukoresha we. Yakoraga akazi ko mu rugo mu murenge wa Cyuve mu kagari ka Kabeza mu mudugudu wa Kabeza. Superintendent of Police Alex Ndayisenga ushinzwe guhuza ibikorwa bya polisi n'abaturage mu ntara y'Amajyaruguru avuga ko yafashwe nyuma y'uko umukoresha wahamagaye avuga ko abuze amafaranga aho yari yayabitse ku mugoroba ku cyumweru avuye ku kazi. Superintendent Alex Ndayisenga akomeza avuga ko habaye ibikorwa byo gusaka aho uyu mukozi yararaga, biza kugaragara ko hari amafaranga yari yahishe mu mwenda wa matora no mu ishakoshi ye yose hamwe angana na miliyoni 1,544 nibwo yahise atabwa muri yombi. Itegeko ryo mu 2018 riteganya ibyaha n'ibihano muri rusange ingingo y'166 ivuga ko umuntu wese uhamijwe n'urukiko icyaha cyo kwiba ahanishwa igifungo kitari munsi y'umwaka umwe ariko kitarenze imyaka 2, ihazabu y'amafaranga y'u Rwanda atari munsi ya miliyoni 1 ariko atarenze miliyoni 2, imirimo y'inyungu rusange mu gihe cy'amezi 6 cyangwa kimwe gusa muri ibyo bihano. Ni inkuru yanditse ku rubuga rwa polisi y'igihugu. I Rubavu abitwaje imihoro batemye abari barimo bacunga umutekano. Abagizi ba nabi bataramenyekana bitwaje imihoro bateye mu mudugudu wa Nyabagore mu kagari ka Nengo mu murenge wa Gisenyi mu karere ka Rubavu batema bacunga umutekano barimo inkera gutabara 2 n'umuzamu umwe barakubita abaturage 2 barabakomeretsa. Byabaye mu gicuku cy'ijoro rya kera ryo kuri uyu wa gatatu, bamwe mu baturage bakaba babwiye Radio DC ko ubu bugizi bwa nabi bwabaye guhera saa 6 z'ijoro kugeza saa 8. Bavuga ko abagizi ba nabi bagera ku 10 babanje bakicara ahantu bahamara iminota 30 ku buryo abaturage babanje gukeka ko ari abanyerondo, nyuma baza kwadukira umunyerondo umwe baramukubita bituma abaturage bahita bagira amakenga.
Abatangabuhamya bavuga ko nyuma y'uko abaturage babonye aba bagizi ba nabi batangiye gukubita uwo munyerondo bahise batabara, ariko uje wese baramukubita, abandi bagasabwa gusubira mu nzu. Umwe mu baturage babonye aba bagizi ba nabi yabwiye Radio DC ko baje biteguye kubagirira nabi. Ataba abantu ko twababonye bari hejuru y'ubushobozi bw'abaturage, bari hejuru y'abanyerondo b'umwuga dufite pe. Yaboneyeho gusaba inzego z'umutekano gukaza umutekano muri aka gace kuko bakurikije uburyo babonye aba bantu batagenzwaga n'ubujura gusa, ahubwo ko ngo bwari ubugizi bwa nabi. Umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Rubavu Tuyishime Jean Bosco yemereye ikinyamakuru Igihe iby'aya makuru, avuga ko abakomeretse bahawe ubuvuzi bw'ibanze. Atabakomeretse nta kibazo, kuri ubu bahawe ubuvuzi bw'ibanze mu bitaro bya Gisenyi. Yakomeje avuga ko ubugizi bwa nabi bwabaye hagana saa 9 z'ijoro, ndetse abagizi ba nabi bakaba barimo bakurikiranwa. Abatunzi ba miliyoni zirenga 100 z'amadolari mu Rwanda baziyongera kuri 70% mu myaka 10 iri imbere. Raporo ya New World Wealth na Henry & Partners yerekana ko umubare w'abatunzi ba miliyoni zirenga 100 z'amadolari ya Amerika mu Rwanda ugana ku kwiyongera ku kigero cya 70% kugeza mu mwaka wa 2032. Ibi bigo bikora ubushakashatsi ku bukungu bw'isi byagaragaje ko u Rwanda aricyo gihugu kiri mu muryango wa Afurika y'Uburasirazuba kizagira ubwiyongere bw'aba batunzi buri hejuru y'ubw'ibindi. Byagaragaje ko Uganda ari igihugu cya kabiri muri aka karere kizagira ubwiyongere bwinshi bw'abatunzi amagana ya miliyoni z'amadolari buri ku kigero cya 65%. Iyi raporo iragaragaza ko Kenya ari igihugu gisanzwe gifite umubare munini w'abatunze miliyoni z'amadolari nyinshi mu karere no ku mugabane wa Afurika. Mu myaka 10 iri imbere Kenya ikazaba ifite ubu bwiyongere ku kigero cya 55%. Gusa ngo nubwo Kenya isanzwe iri imbere mu bukungu muri aka karere, izaza ku mwanya wa gatatu mu bwiyongere bw'abatunze miliyoni zirenga 100 z'amadolari, ikazakomeza no kuba igihugu gihanga ubutunzi kurusha ibindi. Ikigo New World Wealth na Henry & Partners nk'uko ikinyamakuru The East African kibivuga, bisobanura ko Kenya izakomeza guhanga ubutunzi ibikesha ibikorwa byayo birimo amahoteli agezweho ndetse n'itangazamakuru riteye imbere kandi ryisanzura, bisanzwe rigira uruhare mu byemezo bifatwa mu rwego rw'ishoramari. Iyi raporo igaragaza ko ku mugabane wa Afurika ibirwa bya Maurice ari byo bizagira ubwiyongere buri hejuru cyane, buri ku kigero cya 75%. Urutonde rw'isi ngo ruzayoborwa na Vietnam ku kigero cya 95%, Ubuhinde bukurikiraho kuri 80%. Tunyarukire muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Barikanga ko M23 yabiri mu myiteguro yo gufata Goma. Abaturage batuye muri Grupoma ya Rugari, teritwari ya Rucuru muri Kivu y'Amajyaruguru bakomeje kugira amakenga yuko urujya n'uruza rw'abarwanyi ba M23 bivugwa ko bari kuza gake basatira umujyi wa Goma. Musa Mukanda, umwe mu batuye mu gace ka Ngugo, aganira n'itangazamakuru, yavuze ko FRDC isa nisinziriye ngo kuko nta kiri gukora mu kurinda uduce twa Ngugo na Gikeri muri teritwari ya Rucuru, bitewe nuko mu minsi mike ishize abarwanyi ba M23 baheruka kuhatera, ubu abaturage bakaba barahiye ubwoba, bikanga ko abarwanyi ba M23 bashobora gusakirana n'ingabo za leta muri utwo duce. Aba baturage bakomeza bavuga ko usibye icyo gitero cya M23 giheruka muri utwo duce, bamaze iminsi babona urujya n'uruza rw'abarwanyi ba M23 banyura muri utwo duce baza basatira umujyi wa Goma, kuri ubu ngo bakaba bakambitse mu birometero 40 uvuye muri uwo mujyi. Abaturage muri utwo duce barasaba abayobozi ba leta muri Rucuru gusaba ingabo za FARDC gukaza umutekano muri utwo duce twa Ngugo, Gikeri duherereye muri Grupoma ya Rugari muri teritwari ya Rucuru, kuko badashira amakenga urujya n'uruza rw'abarwanyi ba M23 bari gukomera muri utwo duce, bakaba bakeka ko bashaka kugaba igitero ku mujyi wa Goma. Aha muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kandi ibiro bya Perezida Tshisekedi birahakana gushyira mu mwanya umujenerali wapfuye kera. BBC yanditse ko ibiro bya Perezida wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bivuga ko habaye kwibeshya ku wasomye itangazo akitiranya umujenerali wapfuye kera n'uwashyizwe mu mwanya nk'uko ibinyamakuru byaho bibivuga. Mu ijoro ryo kuwa mbere kuri televiziyo ya leta RTNC hasomwe itangazo ry'ishyirwa mu myanya ry'abakuru b'uturere twa gisirikare twa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ryakozwe na Perezida Felix Tshisekedi. Umunyamakuru wasomye itangazo yasomye General Floribert Kisembo Bahemuka na nimero ya gisirikare kwashyizwe mu karere ka gisirikare ka Nord Equateur. Byagarutsweho n'abantu benshi ku mbuga nkoranyambaga kuko bizwi ko General Floribert yapfuye arashwe mu 2011. Umukozi mu biro bya Perezida Felix Tshisekedi yabwiye BBC ko ibyabaye ari ikosa ry'uwasomye amakuru ariko ntiyatanga ibisobanuro. Uyu munsi kuwa gatatu ibinyamakuru byo muri Kongo byavuze ko ushinzwe itumanaho mu biro bya Perezida Eric Nyindu yatangaje ko habayeho kwibeshya mu gusoma neza izina. Eric Nyindu asubirwamo n'ibinyamakuru ngo yagize ati uwasomye gushyirwa mu mwanya yasomye izina Kisembwe mu mwanya wa Kisembwe. Nyindu avuga ko washyizwe muri uwo mwanya ari General Kisebwe Lamuseni wahoze akuriye ingabo zirinda umukuru w'igihugu, ubu warukuriye akarere ka gisirikare ka Ituri naho Tuel. Ibi ariko ntibyanyuze bamwe ku mbuga nkoranyambaga bavuze ko izina Kisembo Bahemuka Floribert ryasomwe ritandukanye mu buryo busobanutse na Kisebwe Lamuseni, ibisobanuro bamwe bafashe nko kwivana mu gisebo.
General Kisembo Bahemuka Floribert yishwe arashwe n'ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo Ijugu muri Ituri mu 2011 nyuma yuko bitangajwe ko yatorotse igisirikare nk'uko byatangajwe na radio Okapi ifashwa n'umuryango w'abibumbye. Tshisekedi yatangaje ko nta gahunda afite yo kwifashisha abacancuro ba Wagner mu kurwanya inyeshyamba. Perezida wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo Felix Tshisekedi yatangaje ko nta gahunda afite yo kwifashisha abacancuro b'umutwe w'igenga w'Abarusiya Wagner mu kurwanya imitwe twaje intwari ihungabanya uburasirazuba bwa Kongo. Yabitangarije mu kiganiro yagiranye n'umunyamakuru Lula Kalaf wa Financial Times ubwo yari yitabiriye inama ya Afurika irebana n'ubukungu yabereye London mu Bwongereza. Tshisekedi ati nzi ko ubu bigezweho ariko ntabwo dukeneye gukoresha abacancuro. Yongeraho mu buryo bwo gushyenga ati nta nubwo nzi naho nabakura. Uyu mukuru w'igihugu yasobanuye ko leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo izarwanya imitwe yitwaje intwaro binyuze mu kongerera ubushobozi igisirikare cyayo kibifashijwemo n'inshuti zirimo Ububiligi. Hari abasirikare ba FARDC bagera kuri 357 bari mufite ipeti rya colonel biyunze kuri M23. Umutwe wa M23 wemeje ko hari abasirikare ba FARDC benshi bagiye batoroka bakaza mu bice bigenzurwa nayo ubu bakaba bamaze kwakirwa nk'abasirikare bashya ba M23. Mu kiganiro yagiranye na Rwanda Tribune, Major Wiringoma umuvugizi wa M23 mu bya gisirikare yatangaje ko FARDC ikomeje gutakaza amaboko y'abasirikare bayo harimo nabo ku rwego rwa colonel bahisemo kwiyunga na M23 ubu bakaba babarizwa mu barwanyi bayo. Ati kugeza ubu tumaze kwakira abasirikare ba FARDC bagera kuri 357 barimo na Colonel Byamungu Bernard batorotse bakaza kutwiyungaho ubu bambaye impuzankano za M23. Major Yiringoma akomeza avuga ko abo basirikare bataje imbokoboko ngo kuko bazanye imbunda n'amasasu yazo byose babishyikiriza ubuyobozi bukuru bwa M23. Major Wiringoma asaba n'abandi banyekongo kuza ku bwinshi bakiyunga kuri M23 kugira ngo barwanye ubutegetsi bwabo yisi bisambo bamunzwe na ruswa no gusahura umutungo w'igihugu bishyirira mu mifuko yabo bagamije kwiberaho mu buzima bwiza kandi buhenze aho kubaka igihugu cyabo kandi nyamara abaturage banyekongo babayeho mu bukene bukabije. Kuri M23 ngo ibi bikwiye guhinduka kandi nta yindi nzira banyuramo atari uko abanyekongo bahagurukira rimwe bagashyigikira umutwe ugamije kuzana impinduka muri iki gihugu. Muri Uganda ho Museveni agiye gutumira Macron ngo baganire kuri ibyo bibazo biri muri Kongo. Perezida Museveni wa Uganda arateganya gutumira mugenzi we w'Ubufaransa Emmanuel Macron bakaganira ku kibazo cy'umutekano muke mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo no ku bindi bibazo byugarije umugabane wa Afurika. Museveni yavuze ko azasaba Macron gusura Uganda mu mwaka utaha ubwo iki gihugu kizaba kizihiza umunsi wo kwibohora tariki ya 26 z'ukwezi kwa mbere. Ati ngiye kwandikira nyakubahwa Macron mutumire hano tuganire ku bibazo bya Afurika n'isi harimo n'Uburayi. Yongeyeho ko Uburayi ntacyo bwahomba bukoranye neza na Afurika. Perezida Museveni yabitangaje ubwo yabonanaga na ambasaderi w'Ubufaransa muri Uganda ucyuye igihe Gilles Alma Anaimbosu ubwo yaragiye kumusezeraho mu ngoro ye Entebbe. Ngo bizaba ngombwa kandi ko aganira na Perezida Emmanuel Macron usa nkaho ashishikajwe n'inzira y'amahoro mu burasirazuba bwa Kongo. Ati nifuzaga mu by'ukuri kwicarana na bwana Macron tukaganira byubaka. Uburayi ntacyo bwahomba bukoranye neza na Afurika. Perezida Emmanuel Macron w'Ubufaransa yiruka muri Afurika mu kwa gatanu kwa 2021 aho yanasuye u Rwanda nka Perezida w'Ubufaransa wa kabiri nyuma y'imyaka 10 yari ishize Nicolas Sarkozy avuye. Tujya muri Tigray aho imirambo y'abantu 46 yarunzwe hamwe ikaribwa n'impyisi. BBC yanditse ko umukozi wo mu butabazi mu mujyi wa Shire muri Tigray tashatse gutangaza amazina ye avuga ko mu kwa 9 k'uyu mwaka hitwa Shimbilina abantu 46 bishwe bakarundanywa nyuma bakaribwa n'impyisi kuko babuze gishyingura. Uyu mukozi yabwiye BBC ati muri nzera abantu bane batubwiye ko mu mudugudu wa Shimbilina abantu 46 barundanyirijwe hamwe maze bakicwa. N'abaturage basanzwe bapfuye bicanywe n'amatungo yabo. Impyisi zari zariye imirambo yabo bashoboraga kumenyekana gusa kubera imwe mu myambaro yabo. Ababibonye bavuze ko nta mwanya bari bafite wo guhamba iyo mirambo kandi impyisi zari hafi kuyimaraho. Ibituma ubwo bwicanyi bwari bukabije nk'uko abivuga nuko abishwe bose arabo mu bwoko buto bw'abakunama butigeze bwishora mu ntambara n'inzangano. Uyu mukozi yongeraho ati impande zombi ziri gutakaza abasirikare. Iyo rero bageze mu mudugudu umujinya wabo bawutura bo bahasanze. Kuri ubu Tigray yabaye isibaniro ry'intambara y'ingabo za leta ya Ethiopia na Eritrea ku ruhande rumwe hamwe n'ingabo za TPLF zirwanira kugenzura aka karere kahoze kuva kera kabonwa nk'ingenzi mu butegetsi muri Ethiopia cyangwa mu cyahoze kizwi mu mateka nka Abyssinia. Aya makuru tuyasoreze kuyavugwa ku Burusiya na Ukraine. Perezida wa Madagascar yirukanye ministre amuziza kwamagana Uburusiya.
Perezida wa Madagascar Andry Rajoelina yirukanye minisitiri w'ububanyi n'amahanga w'iki gihugu Randriamandrato Richard amuziza gutora umwanzuro wamagana ko Uburusiya bwiyomekaho ibice bine bya Ukraine. Tariki ya 12 z'uku kwezi umuryango w'abibumbye wakoresheje itora ryo kwamagana iki cyemezo cy'Uburusiya ryashyigikiwe n'ibihugu 143 birimo Madagascar, ryangwa n'ibihugu 5, ibindi 35 birifata. Byamenyekanye ko rero minisitiri Randriamandrato yatoye uyu mwanzuro mu izina rya Madagascar ntawagishije inama, kandi ngo iki gihugu cyaragombaga kwifata nk'uko gisanzwe kibigenza ku kibazo cy'Uburusiya na Ukraine. Radio mpuzamahanga y'Abafaransa RFI yavuganye na minisitiri Randriamandrato asobanura ko yatoye uyu mwanzuro agendeye ku mutimanama we kandi ko yizera ko utazabangamira inyungu za Madagascar. Ibihugu byinshi byo ku mugabane wa Afurika bikomeje kwifata kuri iki kibazo ntibigaragaza uruhande bibogamiyeho hagati ya Ukraine n'Uburusiya. Uyu rero yahise yirukanwa. Perezida Putin we yatangaje ibihe bidasanzwe mu turere twa Ukraine Uburusiya buherutse kwiyomekaho. Kuri uyu wa gatatu Perezida Vladimir Putin w'Uburusiya yatangaje ibihe bidasanzwe mu turere n'Uburusiya bwigaruriye muri Ukraine mu kwezi gushize nk'uko Euronews yabitangaje. Perezida w'Uburusiya yasohoye amabwiriza kuri Donetsk, Luhansk, Kherson na Zaporizhia, uturere igihugu cye giherutse kwiyomekaho kitwambuye Ukraine nyuma y'amatora y'akamaramaka ataravuzweho rumwe. Ni icyemezo cyafashwe nyuma y'inama y'akanama gashinzwe umutekano mu Burusiya yabaye kuri uyu wa gatatu. Mu ijambo rye kuri televiziyo Putin yategetse guverinoma gushyiraho akanama k'ubuhuzabikorwa kihariye kayobowe na minisitiri w'intebe Mikhail Mishustin kazakorana n'utwo turere mu kongera ingufu mu ntambara ya Moscow kuri Ukraine. Kremlin yahise itanga itegeko ritangiza ibihe bidasanzwe muri utwo turere guhera ku wa 4 isa 6 z'ijoro. Ibi byatangajwe ku munsi kandi abayobozi bashyizweho n'Uburusiya muri Kherson, kamwe mu turere tune twigaruriwe, bavuze ko bahungishije abaturage ibihumbi mu gihe ingabo za Ukraine zikomeje gusatira uyu mujyi. Ni no kuri iyi nkuru nshuti bakunzi ba Primo Media Rwanda soreje yawe twabateguriye kuri uyu munsi tariki ya 19 z'ukwa 10 2022. Ni Jean Dodier Karnijabo ndabararikira gukomeza kureba izindi video ziri kuri uru rubuga, mbifuriza no kugira amahoro y'Imana. Habari leo magazetini. Today in media. Aujourd'hui dans les médias. Uyu munsi mu itangazamakuru. Kuva kuwa mbere kugeza kuwa gatanu kuri Primo Media Rwanda.